M23 itangiye kuva mu bice bya Masisi ndetse kiva mu Majyaruguru yose bagiye kubivamo ngo basubire i Goma. Izi modoka zagaragaye zitwaye abaparakomando abasirikare benshi koko nabaye M23 baturuka muri Mugunga berekeza i Goma. None se koko uko abakongomani babivuga ni ingabo z'u Rwanda zigutaha ziva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mwaramutse twitega 19 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 mu buryo butunguranye cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva ku munsi wa 18 ku masaha mu gitondo nk'isa 4 amakuru akomeje kwirakwira ku mbuga nkoranyambaga ushobora kuba wamenye n'aya makamyo amafuso yagaragaye apakiye abasirikari baye M23. Ayo mashusho urimo kubona nimba kwitegereza neza urimo kubona amakolo yo mu birunga ariko hirya gato y'ukitegereza zimwe mu modoka zirimo gutambuka. Ndaje mubwira ibyazo ndetse n'ibivugwa kare M23 iri gukora withdraw iva muri Masisi. Bigenze gute kugira ngo M23 ivanwe muri Masisi? None se nimba kuva muri Masisi kwa M23 niki cyabaye nyirizina? Uraza kumenya ibiri kuvugwa. Si byonyine ahubwo turaza no kurebera hamwe andi makuru akomeje kuvugwa ku butaka bwa Repubulika ya Kongo. Amakuru kuvugwa cyane mu buryo budasanzwe n'ay'ibihano byafatiwe abamwe mu bayobozi ba M23 ndetse na M23 na twirwaneho. Iyi ni imitwe ivuga ko kurwanira uburenganzira bw'abakongomani. Ariko muri iyi minsi ngo batsinzwe urugamba rwa diplomasi uba nawe usekeje. Gutsinda intambara yo ku butaka bibasa nkaho biba bigoye cyane kuko icyo gihe isi yose ishobora guteraniraho ivuga yuko uri umwanzi w'amahoro, umwanzi w'ibyiza. Ibyo yakozwe na Leta Zunze za Amerika abantu babwibwira yuko wenda ariho biraza kugarukira. None ibihugu byishyize hamwe mu muryango w'abibumbye byafashe ibyemezo byo gufatira M23 ibihano namwe mu bayobozi bayo. Bati mwe mubwo mukomeje guteza akaga gakomeye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ivyo bihano tubigarukaho gusa witwa Corneille Nangaye Bello we yamaganye icyo yise ibyo bihano byo gufatirwa M23 nawe ku giti cye agaragaza ko ibyo nta kintu bizahindura ku mushinga bafite wo kubohora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubohora abakongomani. M23 nayo isora itangazo rikomeye cyane kuri bino bihano bizafashwe na UN. Nakijye gusandagarukaho Leta Zunze za Amerika zemeje ko amasezerano ya Washington DC afite agaciro gakomeye ku mahoro muri Kongo. Ni mu gihe hari umugambi wo kongera guhura ku Rwanda, Kongo na Amerika n'abahuza muri rusange bose harimo abo muri Afrika ndetse hakabamo nabo mu bihugu nka Qatar bagomba guhura kugira ngo baganire ku bijyanye no guhangiza amakimbirane. Itangazo rya Leta Zunze za Amerika banditse kuri ibi bibazo byo muri Kongo arigarukaho bongeye kuvuga ku Rwanda n'ingabo zarwo gutaka bwa Repubulika ya Kongo. Sibyo gusa yitwa Tshisekedi Tshilombo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagezaho yemera kuzaganira byeruye n'abantu bose ba Kongo barimo na Senko ni ihuriro ry'amadini cyangwa se abepiskopi bo muri Kongo gusa reka bakorana na ACC. Byo byarangije kugaragara neza cyane ko ngo Senko iri kwandikwa M23 bitangira kuvuga ko badashobora kuzaganira na leta ya Kongo. Gusa nyuma gukora inama yeru hagati ya Tshisekedi Tshilombo n'abagize ihuriro byaje kurangira hemejwe yuko hazabaho uburyo kuganira ibiganiro byeruye hagati y'abakongomani bose na Senko irimo. Gusa hari cyavuzwe kuri M23. Ibyo nabyo tabigarukaho tumenye neza ni iki kijya mbere muri diplomasi cyangwa se mu buhuza hagati y'abakongomani ubwabo bigenze gute kugira ngo Tshisekedi Tshilombo ase n'uwisubiraho muri uyu mushinga wo kuganira n'abakongomani barimo na Senko. Ese niki twakwitega nyuma yuko ibiganiro byabibayeho? Twitega amahoro, twitege ndetse ko igisubizo cy'ibibazo byo muri Kongo kigiye kuboneka binyuze muri bino biganiro. Ese M23 byayo biraza kurangira gute? Ese byavuzwe n'imamo? Uyu mwanya tugiye kuza tubyinjiyemo kandi turebe birimo kuvugwa. Zewe Ndumungu wa Kamanzi wo Rwanda ngwaye ikaze tugende ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Duhere ku mirongo y'imbere aho twakita ngo ku mirongo y'imbere ku rugamba aho mu 23 imaze imisi iri gutegura ibikorwa zayo zo guhangana na FARDC kimwe na Wazalendo.
nivyo mu minsi ishize M23 yagaragaye yohereza abasirikare benshi kuri front lines cyangwa se mirongo imbere ku rugamba aho guhanganira na FARDC Wazalendo kugira ngo bakunde bahagarike aba Wazalendo na FARDC bafite umugambi ngo kwisubiza ibice byose by'uburasirazuba ngo bivuga ko mu maboko ya M23. Uyu mushinga wabaye umushinga utoroshye cyane aho Wazalendo yongereye imbaraga nayo na FARDC bongera izindi mbaraga. Gusa ariko ku minsi ishize humvikanye ibitero bitandukanye byakozwe muri iki cyerekezo kivamo cyaruguru ho muri Masisi. Ibyinshi muri byo byakozwe na Wazalendo na FARDC kandi ari na position bambuye M23 nka Nkokwe ndetse na Malemo. Aka gace ariko nabo ntago baje gutindamo kuko baje kukavamo. Nibo babanje kuri cyitwa withdraw baba muri aka gace ka Nkokwe ari nabyo byatumwe benshi kubona FARDC nifasha gace igihita kavamo mu gihe twe tuzi neza yuko idapfa kukavamo. Ubwo cyangwa se nkingwe nkuko bakita abasikiri ba Wazalendo na FARDC bakimara kukavamo bana kavuyemo nyuma gato yaje imaze kuvuga kuri 23 kuva mu gice cyegereye muri Ikobo hafi muri Warikare. Ijavuga ko hagaragaye abasikiri benshi ba M23 bahetse ibikoresho byo bya gisirikari batambika basa n'aberekeza muri Rubero batakaza position zabo. Nyuma gato Benjamin Mbonima yaje guhakana iby'amakuru avuga ko nta gahunda afite yo kuva ku butaka bwa Republika ya Kongo, nta gahunda withdraw bafite. Gusa Mitenje, Kipese, Mpeti n'utundi duce dutandukanye mu mezi ashize igenda none M23 yavaga muri utwo duce. Byavuzwe ko M23 ivuye mu utwo duce irabihakana. Iso itangaza ivuga yuko ari ibikorwa byo guhinduranya abasirikari batigeze bakora withdraw kubana abasirikari kubayo kuri ibyo byerekezo. Nyamara ukuri kwagaragaye kuri tele M23 yarabeshye. Ahubwo byagaragaye neza ko FARDC yise yinjira muri izo bice ndetse na n'uyu munsi nkuko byagaragaye bakaba bakirimo aba FARDC ndetse na Wazalendo. Cyakora hashize iminsi mikeya M23 yongeye kugaragara neza cyane ko yatangiye kongera kusa nk'izamuka yerekeza muri ibyo byerekezo, ariko ntabwo yigeze yongera gufata izo position yari ifite mbere zahise zigeramo abasirikari ba Wazalendo ndetse na FARDC birigarurirwa cyane ku buryo bweruye. N'ubu ngubu M23 yavuze ko muri Ikobo itigeze hava, gusa societe civile yaho ihamya neza ko babonye M23 igenda ari nako bahamagara FARDC nkize byeruye ifate utwo duce irinde umutekano abaturage ho gukomeza kwa mu gace kadafite umuntu kagenzura by'umwihariko nka leta ngo iteye akaga kwisaha M23 yakongera kugarukana imbaraga. Aho bitarangiriye aho ngaho Benjamin Mbonima yisakana ibyo makuru, ariko navyo biteye byanarangira ndetse no kwemera neza niba bataravuyeyo. Imodoka zagaragaye nanone imugunga zigaragara zisa nkaho zifite speed umuvuduko munini cyane zikora retreat cyangwa zakadufata urugero muhanda winjira muri bice byinshi bya Masisi, imodoka zikuturukamo zisa nk'izerekeza Igoma cyangwa safi mpaka w'u Rwanda nkuko babimwe babivuze ku nkuta zabo zihetse abasirikare benshi. Ahangaha habazwe imodoka zigera muri 7. Gusa nyuma gato imibare iriyongera zigira muri 15. Abasirikare buzuye zerekezwe n'utumodoka duto tw'abasirikare bakuru bisa naho hari aho bari kuva hari naho bari kujya. Nubwo ntatangazwe y'amahanga tugeze garagaza dore byanditswe ku rukuta rwa X bati wa gatandatu mu gace ka Mugunga no hafi y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma hagaragaye urujya n'uruza rw'imodoka za gisirikari zivuga ko zikoreshwa n'ingabo z'u Rwanda RDF mu gihe hari umwuka mubi muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahangaha ni imicombero wanditse atya bakomeza bagira bati nkuko byatangajwe n'umuntu wo muri aka gace wavugiye muri iyo video murimo kubona ahangaha, amakamyo agera kuri 15 yaratwaye abagabo bambaye imyenda ya gisirikari bivuga ko yageze ku kibuga cy'indege avuye mu karere ka Masisi no mu tundi duce dutandukanye. Amakamyo cyangwa se fuso 15 z'abasirikari bambaye imyambaro ya gisirikari batuka mu gace ka Masisi Mugunga berekeza ku kibuga cy'indege cya Goma indani muri Goma. Wait, nubwo bitabari withdraw ya M23 mu duce twuzuye twose yafashe muri Masisi, ariko igikorwa nk'iki kibaye kidafite itangazo rigiherekeje, kidafite ndetse n'ikindi gikorwa kigaragara wenda babisikana n'abandi bajyayo, uko biri kose nawe bibonye ntiwabura icyo wibaza ngo none bari kujyahe bimeze gute. Ucyo bari kujya Goma ifite umutekano wuzuye basi guduce turi mu mutekano mukeya Wazalendo na FARDC bakomeje kujya mbere bagaba ibitero. Ibyo nawe wabyibazaho ukibaza byinshi, nkuko uyu wavugiye muri video yumvikanye avuga ati banayondoka baragiye abasirikare b'u Rwanda basubiye iwabo. Ikamyo ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, ya gatanu, ya gatandatu, ya karindwi arabaragiye kuza kuri 15.
izo kamyo ngo zihetse abasirikari ba M23 batazira kuba aba ADF nubwo u Rwanda rubihakana kavuga ko nta musirikari ufite muri Congo ndetse na M23 kabakana kavuga ko nta bufasha ihabwa n'igihugu cy'u Rwanda. Gusa nibaza ngo abasirikari bari gusubira mu gihugu cyabo u Rwanda ese bagiye koherezwa mu kindi gice cya Congo banyuze mu Rwanda. Ye nikiragerageza cyangwa se nikiragaragara ibyari byo. Nabanditse kuri X naho ubwo ntibavuga neza cyangwa se ntibazi neza aho izi ngabo zigiye, nta wamenye neza uko ibintu bimeze. Ariko ikinyamakuru kitazama RDC Info, ikindi cy'amakuru kivugira ku ruhande rwa leta ya Congo cyane kunze kugaragaza amakuru atandukanye, cyagize kiti amakamyo 15 mu bwoko bwa Fuso yuzuye ingabo z'u Rwanda za RDF ziturutse mu gace ka Masisi yinjiye ku kibuga cy'indege cya Goma mu minota mike gusa ishize. Waduhaye amakuru mu gace ka Kalhembe gaherereye ku kibuga cy'indege Kaltni gahana imbibi n'u Rwanda yemeza aya makuru avuga ko izi RDF ishobora kwambuka umupaka igihe cyari cyo cyose, kuko nk'uko bivuga imodoka nyinshi z'ingabo z'u Rwanda zambuka umupaka wa Kongo n'u Rwanda uhereye kuri barriere ya 13. Ibyo byanditswe na RDC Info tazama bagaragaza neza ko ngizi ngabo bishobora kuba zigiye kwambuka mu gihugu cy'u Rwanda mu kwezi kwa kane, mu kwezi kwa gatanu, mu kwezi kwa gatandatu. Leta z'Ubumwe za Amerika ndetse na Congo imvugo bakomeje kuvuga cyane kurenza izindi ni ukubwira ngo u Rwanda ruvana ingabo zabwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. U Rwanda rukavuga yuko ibyo barubwira rutabizi utazi n'ibyo ari byo, ahubwo u Rwanda ruvana ingabo zabwo ku butaka bwa Congo bisa nkaho gusetsa umukara. Ruzavana abakongomani mu gihugu cyabo rubazane mu Rwanda. Ruvuga M23 Perezida Paul Kagame iminsi ishize nanone aganira na FPR yongeye kugaragaza neza cyane ko iyo bavuga ngo wangiza M23 bavuga ngo nukuzana M23 mu gihugu cy'u Rwanda, ibyo yavuze ko bidashoboka. Nubundi yongeye gushimangira cyane ko nta musikero w'u Rwanda uri muri Congo waza kuvanwayo. Ariko kandi nanone Amerika igamya neza ko ingabo z'u Rwanda zitezava muri Congo umutekano utazaboneka. Mark Rubio yatangaje ko bitarenze rwagati mu kwezi kwa karindwi nta ngabo z'u Rwanda zigomba kuba zikibutaka bwa Repubulika ya Congo kugira bizere ko amahoro agiye kuboneka, kandi bizeye neza ko isinywa ry'amasezerano ya Washington riri gutanga umusaruro. Muri make ibyemeranijwe muri iyi aya masezerano ya Washington biri gushyirwa mu bikorwa kuko ibyo akizera neza ko amahoro n'umutekano bigiye kuboneka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Kuvanwa kw'ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika ya Congo icyo Amerika yavugaga. Gusa tariki 15 zageze ingabo z'u Rwanda zitezava muri Congo nkuko abakongomani babyanditse kuri X, ndetse bavuga yuko ibyo ngibyo bikomeje gutera kaga, bakavuga yuko ari ikibazo gikomeye. Uwitwa Patrick Muyaya we yari yagaragaje neza ko nizitava muri Congo ngo u Rwanda ruzabona indi sura ya Tshisekedi Tshilombo. Hanyuma Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Tuluka navuga yuko izo ngabo zigomba gutaha nta kabuza. Madame Therese Wagner Kaikwamba wavuga neza yuko bazi neza icyo u Rwanda rukora muri Congo ndetse n'impamvu rutubaha Leta z'Ubumwe za Amerika. Aya magambo bahamyaga neza nko guhamya neza ko bazi ko ingabo z'u Rwanda z'ubutaka bwa Congo kandi bategereje ko zivayo. Hanyuma nyuma kubona aya makamyo 15 apakiye abasirikare benshi abazana muri kano gace kegere ka Hembe, ndetse no kuboneka ngo uko amakamyo yandi bivuga ko ngari amakamyo y'u Rwanda nkuko tazami bigarukaho, wari kwitega ko ngo byaba ari kigaragaza neza ko ingabo z'u Rwanda zigiye gukora retreat cyangwa se zigiye gukora gusubiza inyuma abasirikari bazo ngo bakabajyana mu gihugu cy'u Rwanda babavanye i Goma. Hari ibintu bine by'ingenzi ngo dutekereze nge nawe. Tubare ko aya makamyo 15 buri kamyo yose ari abasirikare 100 ako tubara, kandi wenda hari baba barenze cyangwa se wenda bari munsi. Katwipoze uwo mubare. Ubwo amakamyo 15 hawo n'abasirikare bangahe 15,000 1500 twadukabije. Reka natwe tugabanye abasirikare tugiye 50 muri buri kamyo, sibyo? Amakamyo 10 n'abasirikare 500. Yego. Hanyuma anda 5 550. Ubwo ni batayo irenga y'abasirikari babavuye mu gice cya Masisi. Tubare axe za M23 muri Masisi. Axe ikomeye cyane niyo muri Rubaya, sibyo? Nayo ifite abasirikare benshi. Hanyuma iyi axe ikabirindiye mu gice kigana Kinigi, Katoyi, Kasenyi, Kasake, ukazamuka ruguru nanone ugafata igice kigana mu cyerekezo cya Masisi centre nka Nyabiondo, hanyuma n'ibindi bice byose byegera aho ngaho uturuka muri Walikare. Izo position zose haba abasirikari 600 700. Ntabwo ari abasirikari bake n'abasirikari benshi. Mu gihe kandi bari barimo kurebana ay'inzoka n'igikeri na FARDC ndetse na Wazalendo. Bivuze ngo izo position bazivuyemo FARDC Wazalendo no gutabazijyaho ko bimeze.
none M23 yafata initiative, yafata icyemezo cyo kureka position zabo bene ako kageni nta kibazo gihari. Uzunguje umutwe uravuga ngo oya, wevuze ko abari mu kibazo gikomeye cyagitumye basubira inyuma nko byagenze muri Uvira. Hanyuma ubwo byari ikibazo gikomeye cy'amasezerano Washington. Olinga te ubyanga ikibazo byembere. Cya kabiri, biramutse ari ukongera kuvugura abasirikari baye 23 bagomba kugaruka nanone, hari ikindi cyakibazwa, gute umuntu akora icyitwa exchange of armies, cyangwa se guhindura igisirikari cyangwa se abasirikari, guhindura abasirikari kujya bari ku mirongo imbere ku rugamba kugira bamwe bajye kuruka abandi baze kurwana, mu gihe uvana abasirikari bamwe kuri position aho kubasimbura batari bahagera. Ibyo nabyo ntabwo byari fair, ntabwo byari bimeze neza, sibyo? Tuvuga yuko ufite agacurinze gafite umutekano muke cyangwa se urinze ikigo gikomeye, umwanzi agaza haruguru umuhora muhangaye, nyuma abakirinzi bakananirwa, ukabanza kubajyana iyo bajyana kujya bajye kuruhuka, ukabona kuzana abandi, wakibwira yuko icyo kigo uzasanga kikira amahoro. Uravuze ngo ufite ibitekerezo by'ubusazi, niko bimeze, ufite ibitekerezo by'ubusazi. None M23 ni ryari yazanye abandi basirikari bo gusimbura bangaba bavanweyo, biragaragara nta nubwo biramenyekana. Gusa tujya gutegereza hari yenda itangazo ry'abasirikari biraza kumenyekana, kimwe nuko atanigira bagira icyo babivugaho, kuko si itegeko nuko baje gusubiza ibinyamakuru bivuga byibaza ngo mbese byagenze gute. Gusa aya mashusho yafashwe ndoko yafashwe tariki 18 z'ukwezi kwa karindwi, kandi aboneka muri Masisi, anaboneka i Goma. Gutajya gutegereza ni iki kiri kujya mbere, kindi gutekereza cyangwa se kiriya, sibyo byiza, urakoze kuzemera. Hanyuma tuvuye kuri ibyo ngibyo tuze kuri aya makuru nanone ajyanye n'ibihano bikomeje gufatirwa M23 ndetse na twirwaneho mu buryo bumwe, tubizemeye cyangwa se ntitubizemere. Bizagenda abakongomani bavugaga ngo Olinga te ujyange cyangwa se uzemere, niko bimeze. Twemeye yuko Kongo yatsinze intambara ya diplomasi cyangwa se yakoze lobbying muri diplomasi ikumva cyane, ntacyo byadutwara, kuko biragaragara neza cyane ko imiryango n'ibihugu byaragije kwemera ko Kongo ikivuga ari impamo y'Abareta Zunze Ubumwe za Amerika zikoranirwa leta ya Kongo. Ibihugu by'i Burayi burya nabyo nuko, none n'umuryango w'abibumbye nawo wagiye kuri urwo rwego. None tuvuge yuko ubwo M23 gutsinda Kongo muri diplomasi, uruhenu iri gukubitirwa harebe inzega. Muri Loni nanone havuye ibihano bikomeye cyane byageze kuri 23. Buretse gato uvuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika irafatiye ibihano abayobozi batandukanye ba M23, barimo ndetse na Joseph Kabila Kabanga, bivuga ko yatangiye kwifatanya na M23 mu mpera z'iminsi ishize. Hanyuma UN niyo ifatira ibihano abayobozi ndetse n'imitwe yombi M23 na MRDP twirwaneho. Reka tubanze tubirebe neza. Komite ishinzwe ibihano mu nama y'umutekano yashyizeho ibihano hakurikijwe umwanzuro wa 15/33 mu 2024 urebana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yemeje ko ku ya 14 Nyakanga na 26 urutonde rw'abantu batandatu n'imiryango ibiri bagiye ku rutonde rw'abafata ibihano n'umuryango w'abibumbye. Isonga ry'urutonde hari Colonel Nanga Yebelo wagizwe umuyobozi wa F23 na ubwe usanzwe afatiwe ibihano na Loni. Nyine wayisafatiwe ibihano na Loni. Uruhande rwe hari John Imani Nzenze akaba ari Colonel ugaragazwa nk'umuyobozi w'ubutasi wa F23, nawe uvugwaho uruhare mu gutegura no gushyigikira ibikorwa by'inyeshyamba Z23. Sobo nyine inyandiko kandi ireba abayobozi babiri b'ingabo zaranira demokarasi zo kubohoza u Rwanda FDLR, barimo Sebastien Uwimbabazi n'umujenerali w'ingabo ukorera i Rutsuru nawe wafatiwe ibihano. Harimo na Gustave Kubgayo uzwi ku izina rya Sirikov, umuyobozi wa FDLR Foka, akaba n'umuyobozi w'ingabo zishinzwe ubushakashatsi n'ibikorwa CRAP. Bashinjwa by'umwihariko kwibasira abaturage, gushimuta abantu kugira ngo babahe amafaranga no gukoresha umutungo kamere mu buryo butemewe n'amategeko. Uzange cyangwa se uzemere, umutwe washyizeho bino byaha cyangwa se bashyize muri iki cyerekezo, aho bari kwerekeza nuko bagira imitwe y'iterabwoba. Dore ibyaha bikomeye cyane urutura bakora. Icyaha cya mbere ni ukwibasira uburenganzira bwa muntu. Icyo ni icyaha kiri non tolerable, kitababarirwa ku ruhando mpuzamahanga. Iki cyo cyagucisha agahanga, urabizi neza. Icyaha cya kabiri ni ukoresha umutungo kamere mu buryo butemewe n'amategeko. Uzumva imitwe y'iterabwoba nka ICC cyangwa se za Al-Shabaab ziba zifite ibyo byaha bibiri, ariko hakiyongeramo n'ibindi. Ibyaha byose ni ku muntu, gushimuta kugira ngo abantu bahabwe amafaranga, gufata ku ngufu, gukoresha abana, kwica inzirakarengane.
gukoresha umutungo kamere mu kwikungahaza, ibyo biba ari ibyaha bituma bigera ubwo bagirwa imitwe y'iterabwoba ihohotera rubanda. Niko bimeze kuri IDF muri Congo, nubwo wenda bo bavuga nkakorana na ICC. Rero bisa naho umuryango w'abibumbye nawe utemera ibyo impamvu M23 irwana, utemera impamvu FDLR barwana. Ama nkuko bigarukwaho hari kandi Mohamed Lumisa, akari umuyobozi akamuganga akanu umuyobozi w'ibiro by'ingabo zo hanze za ADF ni Allied Democratic Forces NALU nuka muri Uganda, na Colonel Charles Sematama, umuyobozi w'igisirikare w'umutwe watwirwaneho kuri mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo, ushinjwa guhohotera abaturage kuva umutwe washingwa mu mwaka wa 2008 izo mwaka wa 2010. Ahubwo ngo umutwe uvuga ko uharanira uburenganzira bw'abanyamurenge, navuga ko washinjwe kugira ngo uhohotera abaturage. None ko impamvu zayo yose bazishyize hasi, barateruye badimba hasi. Ibibaye ikindi kibazo gikomeye cyane. Imiryango ibiri yafatiwe nanone ibihano cyangwa se imitwe ibiri yafatiwe ni AFC ubwayo yashinzwe mu mwaka wa 2023 ndetse na twirwaneho. Nivuga AFC rimwe byo wumve AFC nka AFC, Alliance Fleuve Congo. Ubundi Alliance Fleuve Congo ni uruhande rwa politique rukona n'igisirikare cya M23 twirwana. Ubundi M23 yari isanzwe ari umutwe wa politique n'umutwe wa gisirikare. M23 wari umutwe wa politique uyobowe na Bertrand Bisimwa, hanyuma IRC Armée Revolutionnaire du Congo ikamutwe wa gisirikare uyobowe na General Sultani Makenga. Nyuma gato rero yuko amaze gushingwa Alliance Fleuve Congo iyobowe na Colonel Nangaye Bello wahoze ari umuyobozi wa Seni muri Congo, bahita bihuza na M23 maze uruhande rwa politique rukomeye rwitwa AFC uyobowe na Colonel Nangaye Bello. Nabwo gahunda ya M23 yahise ihinduka. Yego, none M23 yagitangira urugamba ko ari kubohora abatutsi bo muri Kivu y'Amajyaruguru bakorerwa genocide, baribwa bicwa kugira ngo nabo babone uburenganzira bwabo. Muri mu gikorwa umutekano abaturage bakongomana n'ubwoko bw'abatutsi n'avuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Nge nawe turavyibuka yuko ariyo ntego ya M23 yavugaga igitangiza ibitero. Gusa AFC ikimara kwinjira muri M23 babaye nk'abahindura icyerekezo gato, batangira kwihuza n'abandi banyapolitike batavuga n'ubutegetsi bwa Kinshasa, batangira no gutekereza uburyo bavana ubutegetsi bwa leta Kongo bwose muri rusange kugira ngo Kongo ngitekane ijya amahoro n'umutekano bizuzuye. Dore impamvu ebyiri. M23 nubwo itari iri kuvugana neza na leta Kinshasa kuko nayo yabimye icyo basabaga, ariko ribaze neza ko ubutegetsi bubatari bwa Tshisekedi gusa n'ubwa mbere butari bwiza ubwa Joseph Kabila Kabange, kuko bararwanye ntibwabaha icyo barwanira, kandi naho amasezerano yasingwe mu mwaka wa 2009 mwaka wa 2013 kongera kuyirasa M23 kubwo ubutegetsi bwa Joseph Kabila Kabange. Gusa ku ruhande rwa AFC bavuga ko ubutegetsi bwa Tshisekedi cy'umumbo bwamunzwe na ruswa butita ku baturage nk'ibindi bugomba kuvaho, ndetse uvuga ko UN Group of Experts banasohora raporo ivuga ko muri M23 bwaho higeze kubamo ukutumvikana hagati ya AFC na M23. AFC iyobowe na Colonel Nanga bifuza ko bakomeza urugamba akagira Kinshasa. M23 bavuga bati oya, ibyo twaje kurwanira n'iki ngiki turimo kukigeraho, nkurokora Kivu zombi kandi biri kugenda neza kubw'umugisha w'Imana. Ibyo kujya Kinshasa na gahunda dufite. Kugeza ubwo nyine bakomeje kugenda babidiscuss ngaho kugira ngo bemere uwo mugambi wo kuzagira Kinshasa. Niyo mpamvu AFC bafatiye ibihano ntabwo ari IRC. Nimusoma neza raporo ya UN iravuga Alliance Fleuve Congo cyangwa se Congo River Alliance ndetse n'umutwe wa twirwaneho. Hanyuma nkuko bigarukaho M23 nayo yaje kwamagana ibihano. Laurence Kanyuka ku rukuta rwe rwa X yagize ati AFC M23 yitaye ku cyemezo cy'inama mu muryango w'abibumbye ishinzwe umutekano cyo gushyiraho ibihano by'ivangura ku bantu batatu bo ku rwego rwo hejuru mu bayobozi bayo ndetse no ku muryango ubwawo. Komeza igira iti umuryango wacu ushimangira ko wiyemeje inzira y'ibiganiro irimo gukorwa kandi ukomeje kugira uruhare rusesuye mu kubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano mu gihe cyose utazagabwaho ibitero n'ingabo zihuriyeho n'ubutegetsi bwa Kinshasa. AFC M23 izashyira ahagaragara ibyivuga ku mugaragaro mu minsi iri imbere nyine kuri ibi bihano bafatiwe. Gusa minsi ishize bari bahamije neza ko bagiye gukomeza ibitero bakazageza Baraka, bakazageza Kalenyi, ariko ubu ngubu baremeza yuko batagiye gukomeza ibitero ahubwo bagiye kugabanya cyangwa se batazagaba ibitero kuri FARDC mu gihe FARDC ubwahita bagabyeho ibitero.
nyuma Colonel Nanga biravuga ko nawe yagize icyo avuga mu gusubiza ku bihano byatanzwe na Leta z'Ubumwe za Amerika, umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi n'umuryango w'abibumbye. Colonel Nanga yemeza ko AFC-M23 irimo kurwana urugamba rwo kubaho kandi yemeza ko umutwe we uzakomeza urugamba kugeza ku iherezo. Ati ni ikibazo cy'ibihano za politiki. Abanyamerika badufatiye ibihano, abanyaburayi nabo ndetse n'umuryango w'abibumbye. Twakatiwe igihano cy'urupfu. Igisigaye kuri twe no kurwanira kubaho. Niyo mpamvu urugamba rwacu ari urwo kubaho. Tuzarwana kugeza ku iherezo. Ibi byatangajwe na Colonel Nanga Ibarwa, umuhuzabikorwa wa AFC-M23, agaragaza neza ko kabone n'ubwo bafatiwe ibihano bisa nk'aho isi yose batereranye, ariko urugamba bari kurwana ari urugamba rwo kubaho, war to survive. Muri make ntawe uzongera kubahagarika, bazarwana kugeza babonye uburenganzira bwabo bwo kubaho. Hakibazwa ibintu bitatu gusa. Icya mbere, gute umuntu uyu munsi azarwana isi yose mubiri ihindi imwe, urugamba azarutsinda. Kandi bati iyo ufite impamvu yumvikana ntawe guhagarika, na RPF yarabikoze kandi isi yose itabitayeho. Kabiri, ni gute bazakorana baramutse bageze ku butegetsi n'umuryango mpuzamahanga mu gihe utabemera? Bati iyo ukize baraza. Gatatu, ni gute kandi se abaturage muri Kongo babifata? Bamwe barabakunze abandi ntibabakunze, gusa uwimye ingoma arayobokwa. Ngaye Amerika yo yemeje ko amasezerano ya Washington agomba kuzana amahoro uko byagenda kose. N'amasezerano ya Washington afungurira amarembo ibihe bishya by'umutekano, ituze n'amahirwe mu karere k'ibiyaga bigari. Iryo sezerano riba impamo gusa binyuze mu gushyira mu bikorwa amasezerano yose Kongo n'u Rwanda basinyanye. Amahoro arambye araboneka, kandi Amerika iracyari umufatanyabikorwa wiyemeje mu guhindura amasezerano y'amateka akaba umutekano urambye n'ituze ku butaka. Uyu ni Masad Barrose wanditse amagambo kuri X aherekesheje itangazo Amerika imaze gusohora rigaragaza ibiganiro bigiye kuba. Ni itangazo rya riti: ku itariki 15 kugeza ku itariki 13 Nyakanga 2026 abahagarariye Repubulika ya Kongo n'u Rwanda hamwe na Leta z'Ubumwe za Amerika, Qatar, Togo nk'umuza w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika na Komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika batumije inama ya gatanu y'urwego rushinzwe guhuza ibikorwa by'umutekano GCCM mu butumwa bwa Amerika i Geneve mu Busuwisi. Bati mu gihe cy'inama impande zasuzumye ibintu by'umutekano muri Burasirazuba bwa Kongo zikora mu buryo habaho kumva kimwe mu miterere y'aho ibintu biri. Kongo n'u Rwanda byongeye kwemeza ko byiyemeje gushyira mu bikorwa byihuse amasezerano ya Washington, harimo kwihutisha imbaraga zo guhagarika FDLR no gukuraho ingabo cyangwa se kuvanwa kw'ingabo z'u Rwanda no gukora ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, ingamba zo kwirwanaho. Iti kugira ngo hakorwe mu bwisanzure no kubahiriza inshingano muri iki gikorwa, impande zemeye gusuzuma uburyo bushoboka bwo kugenzura kugira ngo byorohereze ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington. Abitabiriye inama bahawe ikiganiro n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe guteza imbere umutekano muri Kongo, MONUSCO, rishinzwe gukuraho intwaro, guhagarika abasirikari no gusubiza mu buzima busanzwe. Baganira ku buryo akazi karyo gatanga umusanzu mu ntego z'amasezerano ya Washington binyuze mu gusubiza FDLR mu gihugu cyayo. Bagaragaza intambwe zikurikiraho zo gukomeza ufatanye mu gihe kiri imbere. Komeza bagira bati igihugu cya Kongo n'u Rwanda byiyemeje gusangira amakuru buri gihe kugira ngo bakomeze kubona ishusho nyayo y'ibiri kubera muri Burasirazuba bwa Kongo, kandi bashimira Leta z'Ubumwe za Amerika na Qatar, umuryango umwe bwa Afurika na Togo ku nkunga yabo muri iki gikorwa cy'amahoro. Amasezerano ya Washington ni amahirwe y'amateka yo gufungurira umutekano n'iterambere ku baturage bo mu karere k'ibiyaga bigari. Impande zombi zongeye kwemeza ko zizakomeza gukora kuri iki gikorwa, kandi zemeranya ko zizumvikana mu z'umweru biri imbere kugira ngo zisuzume intambwe igezweho, kugira ngo basuzume imaze kugerwaho. Muri aya masezerano ya Washington bavugamo ibyo guhagarika intambara ku butaka bwa Kongo, kandi M23 ivuga ko nta ihuriye n'u Rwanda. Nabyo byinshi bibaza bati none ubwo ubundi u Rwanda na Kongo nibemeranya kutarwana bizabivuze ko M23 irahagarika imirwano. Abantu bati biramutse bigaragaje ko M23 isagarika imirwano kubwa amasezerano ya Washington, byabigaragaye neza ko ibyo Kongo ivuga ari impamo se ko u Rwanda ariko kurwana muri Kongo, kuko M23 igeze guhakana iby'amasezerano ya Washington ivuga ko bitayireba kuko amasezerano batiza bayatumirwamo
ndetse atigeze aganira na Congo ku bijyanye n'amasezerano. Gusa ariko ko ari inzira ya Doha ya Qatar nayo ikomeje kugira uruhare rukomeye cyane mu gushaka guhagarika intambara hagati ya M23 na leta ya Congo. Hanyuma dukomeje kuri kuvugwa, Congo no yemeje ko hazabaho ibiganiro byeruye hagati y'abantu bose muri Congo, harimo na Senko iri maze iminsi kwamaganwa bikomeye. Senko imuza ababishopu bo muri Congo nyuma y'ibirori byatangijwe n'abagariye amadini akomeye yo mu gihugu ku gatanu tariki 17 Nyakanga 2026 ku cyicaro gikuru cy'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Perezida wa Repubulika Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yatangaje ko hateguwe ibiganiro by'igihugu bihuriweho n'abarepublikani cyangwa se abanyapolitiki bituje kandi byuzuye bigamije gushimangira ubumwe bw'igihugu mu rwego rwo kubahiriza inzego n'itegeko nshinga. Icyo kiganiro ari ngombwa. Mu izina ry'intumwa Cardinal Fridolin Ambongo yagize ati: twishimiye iri tangazo kandi dushimira umukuru w'igihugu. Nk'uko bivuga, iyi gahunda ishyira mu bikorwa imbaraga zashyizweho na Perezida wa Repubulika mu rwego rwo guharanira amahoro, ubumwe bw'igihugu no gushimangira ubumwe bw'igihugu cyacu. Ambongo agaragaza neza cyane ko ari byiza. Inama yahuje abantu b'ingenzi mu madini akomeye muri Congo barimo Musenyeri Andre Bakundowa wo muri Kiliziya ya Kristo muri Congo ACC, Musenyeri mukuru Ejiba ya Mapya wo muri Kiliziya y'abakangurambaga ya Congo ARC, Sheikh Abdallah Mangala wo mu muryango w'Abayisilamu, Musenyeri Donatien Sole umuvugizi wa Kiliziya Gatolika, ndetse na Pasiteri Eric Senga umuvugizi wa ACC, bose bari bitabiriye iyi nama. Iya ifite intego, Perezida wa Repubulika yibukije mu ijambo rye ryo ku 30 Kamena 2026 ko inshingano ze ari izo gutega amatwi, guhugumiriza no gusobanura no gushaka uburyo bwumvikana mu gihugu ku bijyanye n'impaka ku itegeko nshinga, aho buri wese agomba kumvwa ku ruhande rwe kugira ngo hegaragara neza ko hari uhejwe kandi igihugu ari icya bose. Nicyo rero bamwe bari kwishimira bati ntubona ko Tshisekedi Tshilombo noneho yongeye gucururuka akemera neza ko abakongomani bose bagomba kugira ijambo. Hibazwa kimwe gusa, none bizajya mu rwego bifuza ko bijyamo cyangwa bizajya mu rwego Tshisekedi yifuza ko bijyamo? Ni ikibazo gikomeye. Ese niba bizajya mu rwego Tshisekedi yifuza ko bijyamo, byo kuvuga yuko itegeko nshinga rigomba guhinduka, ubundi baza batambaye umwambaro wa Tshisekedi? Ntabwo mbizi. Gusa iminsi iri imbere izabitubwira. Komeza kugira ibyiza ubana natwe, amahoro y'ibishano y'ibigwi kuri wowe. Salam shalom.